Usamna Eugene Senlengdo ubalong orang yang lekai football bapau nam ke jela bat hakaju ke por ude UMLA juga mau pelang constituency ulah play perdai ke 10th H Sayo Inter Group Football Tournament Arhajar Arpuar haka Arpulai terik mentau benain lailur Arhajar Arpuar bala penya dekat Hangbuli Youth Social Welfare Club. Haka nega sengi play perda ya nega jing lekai football layadan lang UMLA ke Amlaram constituency uba alak menrumbui u district sport officer uba ke pasa kinongkit kam ke Hangbuli Youth Social Welfare Club kiri rang ba abat kiwe Sayo football balapinya daga Youth Social Welfare Club Hangbuli ngai kublai yai DSO iba pasa unjo i branch manager jong Apex Bank iramba ashnang wat bro kiramba kibadan ahli providais makamtam ngai kublai pi kilom kapa kisanla sedang bakin kai kunjo ki hebre ngai kublai kamtam ya ki members jong ganega Youth Social Welfare Club Hangbuli kibla khot su bhai nga benedor ringkat haganega singi Sibenta nga try piatik nga ju ilaka football. Ndrai komu player football ngampat ju ilaka hakini ki jaka ki bajuban ki tournament baper sakini ki than. Dementa pat nga shim ka kabu haka jingkot ke jongki banganwan sakani ka shina ko jongpi. Komu kongsan. Nga ngitskam ba kani ka than, kani ka jala ka jongi Idan buan ki kena kamtam ki samla sedang ki jongi ki badan kasap kapong kabadai bat kejingi lakar football matang na kani ka shnong ka jong piru kilami buan ki kena buan ki kerteng ba ka jelahi kala itu kumbalong menta midon samut ki kena na kani ka jelahi balakai ka ISL But why you kena udah nak ni kesenang macam pi. De kalau ke ke basarong, kalau tak ke sarong ni kalau ke baai ke jingkerman ke bakrau malata ngapi kinong sok stong. But kam tame ya pi ki hybrid. Hapo kari ke jongi, kari India. Ki kena ki belaju represent ya ka rihi bro ko bai ki bon ki khna ki bawan na ki shnong na ki nong kendong na ki nong ba ki bahe blai ngong ya kata nomor khila batong kisdang bai laka football na kum kene gamadan hendai ki khna ki bami khwat na matagari kisdang na kum kene gamadan na nong kendong Kilaman pinulong ya kata nomor kidon kami sir. Kidon ke jingget. Haka jingget. Haka sap. Kaba ublay ula ayaki. Ngay na diyo manong. Ngawan nasdang lakay football na kum kini gimadan. Kum mapila kay kini gijing lakay hasno. Kam kinyat kilomita nandi kam stay sa tando kiling kat. Na try ki itu ay bor kongji. Ay bor kongji ru wan nano gendong. Ndray layo apat kakabu. Namong kakabu. Ndray limba ka jing tres tom ka jongu. Layo banakan ki klop ki paper hagari ka jongi bat kumju. Ya 100% ya ka ri India hi brokowai. Tementa pimdan kano kada banong bang ngamla nangimla namar pi na kasnong kadong pi ladan pa way kuna makit sai pangki buang balong pa ka kusan kita ki hybrid ki jong pi nada pi tresitong nada pi dan kano basa ngano mikran ng spangka football play lo ayangi kasap kapom ka paper la mendai ka put ka tem la mendai ka rwai la mendai ka up la mendai ka puli ka puksi mendai na kerpat ka kamtam ka kimi pa nomor ka mensim ka jipin slur
kasdang na pi kikme kikpa ada pi kikme kikpa pi ai kejeng slur pi ai kamen sim kikikun kiti kijong pi kinlong shisha ki bating shan tengam de bon ke jikran tendoi ngashwa tangmak ai men sim ya pi kum gashnong kum ki khna ki bai kwa penyepin urlong ya laki sa ki tom ki jong pi ayai tres tom yai minot ki kendo ki jinga ki paper kaya jinga kelinti ki jong pi kita ki long tang ki mau jam thot ada pila ban jam ya kita kan penslor kan penklan kan apa tibet itu sa sisen nga ai kuble shibon ya katangbuli Youth Social and Welfare Club rakot subhay nga bandong dekat akan ikasni pangagits kam ya pi kinong ilaka jong gani ka tournament paling ba gani ka tournament kung malay kan sport pinyo piniya ka sa kapong ka jong pi ba pin yo ban sajit hata ka team ka ban represent ya katangbuli hapo ka Anolam Sport ASSA but kumjo banyo represent ya ka ASSA hapo ka Meghalaya Football Association ka MSL ka Meghalaya State League balimba kani ka jingya linti ka jong pi pinyo ban represent ya ki club ki paper kanlong kalinti kanlong ka makordon ka jong pi ba pinang kiyo na kawai ka jaka balimba kini kijing tres tam jong pi pinyo pinulong ya katakan jing ang no jing frang ka dono ka jong pi